Intangiriro igice cya 7. Nowa yinjira mu bwato. Uhoraho abwira Nowa ati injira mu bwato we n'ab'inzu yawe bose, kuko ari wowe gusa mbona utunganye mu bantu b'iki gihe. Mu nyamaswa n'amatungo byose bidahumanya uzafatemo 7 bya buri gitsina uko amoko yabyo ari, naho mu bihumanya uzafatemo 2, ikigabo n'ikigore uko amoko yabyo ari. No mu nyoni n'ibisiga uzafatemo 7 bya buri gitsina, kugira ngo amoko yabyo azakomeze kororoka ku isi. Kuko hasigaye iminsi 7 nkagusha imvura iminsi 40 n'amajoro 40, ngatsemba ibyaremwe byose biri ku butaka. Nowa akora ibyo Uhoraho yamutegetse byose. Mu gihe cy'umwuzure, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nuko Nowa n'umugore we n'abahungu be n'abakazana be binjira mu bwato, bahunga umwuzure. Mu nyamaswa n'amatungo bidahumanya no mu bihumanya no mu nyoni no mu bisiga no mu bikururinda hasi byose, hinjira 2, ikigabo n'ikigore, bisanga Nowa mu bwato nk'uko Imana yabitegetse. Umwuzure. Hashize iminsi 7 umwuzure utera ku isi. Ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 2 Nowa amaze imyaka 600 avutse, amasoko yose aravubura, maze ibigomera amazi byose byo kwijuru birafunguka. Nuko imvura igwa iminsi 40 n'amajoro 40. Uwo munsi Nowa n'umugore we n'abahungu be, Semu na Hamu na Yafeti n'abakazana be 3 bari binjiye mu bwato. Bari binjiranyemo n'inyamaswa z'amoko yose, n'amatungo y'amoko yose, n'ibikururinda hasi by'amoko yose, n'inyoni n'ibisiga by'amoko yose. Byaje bisanga Nowa mu bwato 2 bivuye mu binyabizima byose, ari ikigabo n'ikigore bivuye muri buri bwoko. Byinjiye nk'uko Imana yabitegetse, maze Uhoraho akinga urugi. Nyuma y'iminsi 40 amazi y'umwuzure yari amaze kuba menshi, aterura ubwato burareremba. Amazi akomeza kwiyongera aba menshi ku isi, kugeza ubwo ubwato busigara bugenda hejuru yayo. Amazi arushaho kwiyongera cyane, ndetse n'imisozi miremire yose irarengerwa, amazi ayirengeraho metero 7. Ibikururinda hasi n'inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'udukoko ndetse n'abantu byose birapfa. Ibinyabuzima byose bihumeka biba ku butaka birashira. Bityo ibiremwa byose biba ku butaka, ari abantu ari n'amatungo, ari ibikururinda hasi, ari inyoni n'ibisiga, byose birarimbuka. Hasigaye gusa Nowa n'abe n'ibyari kumwe nawe mu bwato. Amazi yamaze iminsi 150 ku isi ataragabanuka. Intangiriro igice cya 8. Uko umwuzure warangiye. Imana ntiyibagiwe Nowa n'inyamaswa zose n'amatungo yose bari kumwe mu bwato, ituma umuyaga uhuha ku isi, amazi atangira kugabanuka. Nuko amasoko yose araziba, n'ibigomera amazi byose byo mu ijuru birafungwa, imvura ntiyongera kugwa. Mu minsi 150 amazi yagendaga agabanuka. Ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 7, ubwato buhagarara kuri umwe mu misozi ya Ararati. Amazi agenda agabanuka kugeza ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa 10, maze impinga z'imisozi ziragaragara. Hashize indi minsi 40, Nowa akingura idirishya yari yashyize ku bwato, arekura ikiyoni kirasohoka kiragaruka, gikomeza kugenda kigaruka kugeza igihe amazi akamiye. Nowa arekura n'inuma kugira ngo arebe ko amazi yagabanutse ku butaka. Ariko inuma ntiyabona aho ihagarara, kuko amazi yari akiretse ku isi yose. Isubira mu bwato, Nowa atega ikiganza arayifata, ayigarura mu bwato. Ategereza iminsi 7, arongera arekura inuma isohoka mu bwato. Ku mugoroba igaruka mu bwato ifite mu kanwa ikibabi gitoshye cy'umunzenze. Nowa amenya cyo ko amazi yagabanutse ku isi. Ategereza indi minsi 7, arekura inuma ariko ntiyongera kugaruka. Ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa 1 Nowa amaze imyaka 601 avutse, amazi yari ku isi arakama. Nowa akuraho icyari gitwikiriye ubwato, abona ubutaka butangiye kumuka. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 2, isi yari imaze kumuka neza. Maze Imana ibwira Nowa
iti sohoka mu bwato we n'umugore wawe n'abahungu bawe n'abakazana bawe. Sohokana n'inyamaswa n'inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikurura inda hasi muri kumwe byose, kugira ngo byororoke bigwire bibe byinshi ku isi. Nuko Nowa asohokana n'umugore we n'abahungu be n'abakazana be. Inyamaswa zose n'udukoko twose n'inyoni n'ibisiga byose n'ibikurura inda hasi byose bisohoka mu bwato uko amoko yabyo ari. Imana igirana amasezerano na Nowa. Nowa yubakira Uhoraho urutambiro. Afata amwe mu matungo yose adahumanya na zimwe mu nyoni zose zidahumanya, abitambaho ibitambo bikongorwa n'umuriro kuri urwo rutambiro. Uhoraho yishimira impumuro y'ibyo bitambo, maze aribwira ati sinzongera kuva mu butaka ukundi kubera umuntu. Nubwo abantu bahorana imigambi mibi kuva bakiri bato, sinzongera kurimbura ibinyabuzima byose nk'uko nabigenje. Iminsi yose isi izaba ikiriho, igihe cyo kubiba n'icyo gusarura, icy'imbeho n'icy'ubushyuhe, icy'impeshyi n'icy'itumba, n'amanywa n'ijoro ntibizavaho.